caras horas, caros frars, mesa fons e juvens en Christus. Nus essen liturgicamente el temps ordinari, ed oz ai la siattavla dumengia. E esco tut quels festivitat del chaiver carnival saragorden nus, essen nus cort avon ascia l'enciata del temps de queraisma et suente dalla iamna songia. E per quai, ils temas, els messages de las lectures bíblicas per mincha dumengia venen ad dapli pratersius. Las leccions de las duas devosas dumengias avai nos udiu que Jesus cloma tut nos de dessa ses vers juvenals. Quel dat principis directivs como sabias, sco les och beadienches. L'Evangelo da questa domenica fa quels principis aunc pli concrets e radicals e fa una resumazione da quels och beadienches e plaida da dina carezia viventa e per tutto. Les leccions declaran a nos la puissance de nossas dreches decisions. Elas enviden-nos da patrachas vender sur de la forza de se converter, tier misericordia, perdonament e carizia, e sur del clom de viver en nies mund sco carchauns semelions a Christus, malgrat que regia savens, vendecha, interès personals e divisions. Scia quell'emprema lecțiun scuviera la sedupada da David cul Saul, Saul il emprem reg dels Israelites. Que aves David giu avunta motivs de fa vendecha en contra Saul, mo el se decida per misericordia. Malgrat la possibilità de da a vos, scenegia David levetta da Saul e di ots il Senhor dautai en mes mãos, mo eu ai bo volia meter mão vid il uncio del Senhor. Quella decisione de David ai fundata, radicala, el se metta in contra il instinto da fa vendecha ed accepta instal una carezia che rispetta ci su la dignità da siu inimici. Quai act de misericordia provoquesce nus o di da ponterà e dumenta, co reigai nus, cui nus venin trattai malgestamain, surtout en nossas famílias nem societats. Sueder che l'Evangelio de Lucas descuviera il messaggio moral de Jesus sur de las dreches decisions e las reeleccions, con nos concarcions, nua il punct central shai silla regla d'aur. Quai che vos ulais kins feci a vos, quai fagiai era als autos. Quella regla d'aur dell'Evangeli veni completata d'ina reccia da camondos speciales. Carezzai vos inimics, fagiai del bien a quels che odieschen vos, che schmaladeschen vos, e rugai per quels che maltratteschen vos, scia. Per esso sai la carezia in tenuta fondamentale che metta a cor il bien dels autos. Jesus camonda nos da carezza nos inimics e da esser misericordaivels scodiu nies bab ai misericordaivel. El envida nos da fa pils autos quai che Deus fa per nos. Seiis misericordaivel scovies bab ai misericordaivel. Scia declara son Lucas l'Evangelista. Alla fin, Jesus di a nos da bopli giudica mobai da perdonar. Quei ai bo sembra per biars. No se natura umana vul sedusta, cira il odi.
en curi justia tenor nossas asnas conditions. Mo Jesus demondanus en secai auta, play out, num nada mai da carezza, sco el carezza, sco Dio carezza. Dio recorda-nos que era ils puccons carezzan quels que carezzan els. Il ver test con nus suantain Christus se mossa el fac, con nus tractain quels que mereten bo nosa bainulienza. Era inaga in che aveva in vicin, per esempio, che tedlava adina musica fece dad ault, aunque tard la noce, e disturbava a scia sia vicin. En stal de prender vendeccia ni da reclamar a il de cediu da fa in peta e portar quella a suo vicin culs plaids. A mia ricordau-si che us tedlais bugen musica la sera tard. Que eu ai patrachau que us gudis forza bugen se chai dulce leutir. Il vicino staus asci sur staus da quei ges amicabil che lai se percisaus e da reduzione aver da lu il tu della musica. Col temps einels diventai buons amics. Quella pingia storia mossa a nos la forza de risponder con carezia sin inimicezia. Quai ai bo adina lev, o quai ai precis quai che Jesus vul da nos. Il mondo duoz nu ha che bia cominonses an da sbatter con revoltes sociales, politicas, e se nus clamaida se contenete nor agir che sa mi dà in una situazione. La sfida della carezia radicale da Jesus con quella regola da daur monta per nus lembrem, te delati attenda mai. Prender temps per capir quels culs quals nus avain bo i d'accordo e de riconoscer lu esser era che nos mai ni svan in ort lauta. Il secund, tonscher il meun in amicizia ed agit. Il tiers perdona corajosa mai. Se decider de perdonar offensius del vargau e construir punts en stal mirs, che lai pli sember da sutta cumpe a tema e divisiun. Il davos il quart, vivere a moda autentica. Se scia inspira di per di del malece da Christus ascia che nies agir munta speranza in il mund dividius. Scia il clon tier la carezia radicala da Jesus ai bo in javish naiv, mo bei in fer mesadi cultural da nies spindrata. La insobliga da viver quella profonda carezia, confidenza, che nos reflecta in tras mince gesto compassione, la prescienza deliberata da Dio e nies mond. Ascia de vis los tuts, tut bien ste sauns, via la jamna vinavun ed oz in abiara dumengia. Ludaus Jesus Christus, sempre sei ludaus.